Ya. Fatalo fatu ne fia file sofa manu malo Yesu Kristo le tato maftanga ya ila to umolo mfaio na maua maia le nei polkalame ilunga o tpenga failangi fatalo fatu le sofa manu malo Yesu Kristo malo le soifua manuia ya faftai fo iwa maua le avanoa e felo iaima le auso i South Africa ya malo soifua manuia ila usunga le fafinga ya Pastor Mateo ya me se foi pa ia ele ainga missionary talo fatu le sofa manu malo Yesu Kristo ya ele mfeo na ngalo le fatalo fa pitoa sunga I fa fenga taulangi o lo o fa pe na on fa falele manu I social ala fanga ya po so se pito foi o le nei ke lope o tato iai ya me se o to faletua ya pa ia foi e kale si o lo nganu le ai fatalo fatu le sofa manu malo Yesu Kristo wa loto I fo manuia fa aftaiwa ma wole nei avanoa tato te felo iai lungo twenga te failangi ya va pito fo is fata lo fa nefia file so ya se mau o mato fa ta sin nefia file ia le ma loto I fo manuia pas ia lange mama so I fu mo fa talo fa fu ile pa ia le tantu tinu mai lava I mau tele se ia pa ia mau ngaiti pa ia le au finga le ngato fia le tua ia I te nane fo ile tapo ingo malu te mam tina matua o lo fa pe nau na ula la ma por fala tapo ia fo ila fa wo tama fa nau le tinu ia wa tiu te ma fa wa sa fi tai tunga ia le ni asu pe le fo ile sunga Pastor Matthew ma tua ia te nane fo ile lo pa ia ma lunga wa ia o to fio mai missionary o wa fa pe nau na tu ua lo tatu tinu ia ai fa pe nau na fa fale le malu ina fu ia tinu fa ita ia ona o fina ngalo lo tatu li o Yesu Kristo malo tau malo flau malo le so fu mui ne fia ya ele tua ya lo sunga Pastor Matthew ya mes vol tua ya Rachel ya ma ya o to pa ia sunga missionary a mele mas to fatalo fa tato por kala menine fia ya ni atau o sua de media o sua por de telefone na é me chamou de telefone do feminino o pô se você tá com Kata lo ko ia sua fa feminino o na tua e se foi io le calesia ma so se si lavoro mo mai nei por calami e fatalo fatto in suo pelle le io Yesu Cristo mai Africa I so nei e ma lo folau ma lo foi le dar lui e via la vale tu I me uma e fatalo fa ma to te nei o le sanponani un chani tu mela ya we are more in the name of Jesus Christ amen Valerie mea fa africana tinga te makuwaro molongo aku le non posso sapere con Gianni Carela non si scrive non parlo alo astai tato o tato proclame o whaingoinga o le why mission why now o le alma fuanga ua lai o na tato tilo te toa le ngā luenga wha missionary ia la fo le mea ua lai o na mana o mia taimini nei why mission why now lau sung se mau last week ya le na tato talanoa fo ile legacy amen ile mea lea na whaavai mai po se mea matango fie na whape nao na whaataatia na missionary me se ia tu a whailangi le whaulaunga ia se legacy fo ile ia po se ala fua tato te sava vali el tato hoi tupulanga ia sa tato ta uala le foundation fo ile o Samoa ele taimina tau no o tu nga no fa missionary Samoa to missionary le na fa ele fa vai o Samoa ia fa vai le tua Samoa le tua le tama le tua le ano le tua le nga pa amen ia na tata ua fo ila le taua te le transformation po le swinga le swinga fo ile le tu no
ia na tu manga fo ile le fa pau sai ai Amen. ia male mafai ona to transform mai fo ile le culture sa mo ia te peila me fo io le to fe ni taua ia me fo io fai poi ponga fa aso ana mua ia male tele au isi tu fo ile le anganu fa sa mo pe o me fo ile le atar pe al tangata ia o pa tofi ia ai na isi me le fai ni pa le vinga la tala fo ile le e te le ale transformation o le atunu no tonu tala le samo a le si la me mana ia fo ile na tilo ai o le ngalueng fa evangelia ele sala lau le tala le le te mina tonu wai ia mantua o te mina le tata no ele igi pasi le igi va le a pa tol ka milo la le tala le iva tau sanga ai so samo fa ia la si sawa kele pe a fika ia i vo le te leo le atunu ma le fainga tau na fe malanga i tangata ia le na tau nu wai le iva tau sanga a so samo ato le tala le amen tata na no foi la a wai ele revival se mau na tupu i sa mo ile ile tau sanga te si valu to viva io e ole me na tupu tu tuila a i leone pe mai a fai kaukus pa ia fa ka singa a fe mai la e ei fo ila ia fa mau ngala fa mau mai tu sia o ka fa mai fa pe na fo me tupu skoki lan fe mai a fe tautus pa ia e fa ngi si tangat o sa ko ka ngi se fa ko skus pa ia e ma tau tia le mu le nganga o le tu o le fa o lo langa na o na a fa pe o le e tutulu tangata le te me fa tau le upo le tu o le makwa pa o ina ele se mafua ona o le mana o le nganga pa o le tu o le upo le tu o le wa pa longo ye te lingo tangata tu lo ia ma o loto tangata wala wa mau te yo mau to loto o ka mana ia male fa taimi la le tasi valu fa lima na fa tu o ia le onga i malu amen o le sa train ia missionary ia ma o ilo missionary fo le e fa pe na ona fa tu e kalesia wa mele le sa fa fo le o le alu tala inga le nu ia fa tu wai lotu ia le ala uta tu tilo termine ia kasi ngu sa mo pe fa pe lima loku ia pe se fu fo lo ko ki ya ko fu inga mal fa ko ki ya to fu inga mal fa sa a le si la me se ma wa le la ta tu tala no ai la le ta u tele mela ia mis fo ia na yu so lo ngalu me sa fo finika o le focus na le kale sia na ye te mina o nga luang fa missionary amen wai e te mana tua o le tasi valu to fun tau no isamo iva tau sanga ai o le wa se fulu lo mo mu ale no le malanga le tasi to viva le na mali wai on William ia na mali le on William ai le ko ka fia i lo la le halu missionary to le o i pole le sawa te le halu missionary ia tu nu o Pacifica wai masalo po le vals full percent o le evangelization po le ngaluenga fa tala le hino le Pacifica na fa ia tanga Samoa amen pe a o fai tau ati fa mo o foi lai Papua New Guinea o tasi le atu nu o island tele sa pe sa alu ele fa mafa o le ngaluenga fa missionary ia a me la te fa te foi le fruit o ngaluenga ia male spiritual legacy sa faia nei fai ia to telefa tanga sa maule to foi mai ele to foi mai tu sana o male mautinoa pe o le altu langa ia pe ola pe oti pe foi mai pe o ya mo ya wala tu lo alto yes what a sacrifice what a sacrifice it's an amazing sacrifice on the same tone la ia o fia le nganga le ua fatismaia le sunga Mateo ia mesel fatu ya Rachel ia male pa ia foi le ainga missionary tato le worship center amen o le na senti o i South Africa ia o faisi umina i o siva o leva tele io a le ala o faftai le ne fia fi wa mawale sota inga male sunga le fai au ya Mateo ia mesel fatu ya Rachel male ainga missionary ia te lo le tu le ava no fo le nei poi tato tala no ai fo i ngaluenga i South Africa wai masalo wa le no wa i
ia e matautia lea to e ngā nofoanga ia ma le mea fo ina la ngā lulua ina i misionari ia ai le leipe a fa matala mai lava la sunga matai o ia mes fo ia pa ia ai ngā misionari fa tu a Rachel ia o le ala te natu e ngā ngai fesiri ia la batu e tau te tai ia le tatu talanoanga ia ia ngisi mea le o le vea tu e fesiri ia ala fo tu ina e talanoa mai ne e nisi mea fo e le o tau e se ma fo foses ia na e fa pena o no to fina ngalo e talanoa mai Ate o lao le umi tanu tau ina. O la maena le malanga o mai se na tau sino te takino le ia le ahan le valu o la tau sanga ya to le ia o ke topa. Ai le ipa o la tau sanga le ahan la ato e o ke topa a ma to le sa mui mai ia le la ato le valu le ia no le le su fitu. Ma le ahan fa alo. Wow. Ole mele te fia ya wai a ole a ngai tele ia sa nga sunga fa fenga nga mate yu fu ile tulanga le ngaluenga ma la tu ia fu o me se fu ile la tu fu i ngaluenga fa misiona pi mana ia mo ile ai se introduce me la tu te tu tas ma fio anga o lai o mai o la io se fa fonga fu le tu because ape un tato fai tau fu i tala ango missionary le na tata ai se fa fonga le tunu o la ia suli o la ia yo la tu tangata fu ile i o la fai ma vai ma limo tala le ia fu ia tunu pa tai te lo se mit mitanga fu ile ni so lo fa fonga ma ai fa fonga to la ia la tu tama fa na se tu lo ai ande pa ia ma ya la sunga a venga Mateo la tu atu introduce mai to sunga ya manu o mai ai mana ya la pe ane o malole si vanga nai ta o mai alo na no ya malona swafa Tai lava ya ya le ni tai o lo wingo se mo fa le ri ese o te sa mai le fio no sa talo o sa punao e fa pe ko mo tau tu fa le ri e o se o tina e o le pe ai fa le ata e fa pe ko le va e mo mo nei sa va o lo go fa missionary nei Africa e se nei e le va nei to sama dai ia le tu e o lo wingo o wili o tialo i o te sau mai le afio anga o le leia leo sa le moa tono sa moa ia o tina ia o le tona ia o fai pui po atu le tene mai sa la fai ia le ia o le la tole iwa ni o tau sanga ia taro na ngalue fa missionary nei ia ia tele le tua ia ua tene to lua sa whanau ni Amerika ia le li e mo ua se whangau lunga le fio tai lawa ai o ai to mai Amerika nga Rea moda tu mela San Ponani yo lo ingoa o Harmony Rachel Matthew Seti Paulo ia o te sau mai le nuu ye sai sa tele fale a lili yo fale ula ia mo pui pa ele tone tulale teo ya te mantou ya nawa fia fina ya tutu puini ya lo ngo ele se yuli falima o lo tamasa mai falima savai ai meso o faluma ya lo tinao falantai ya ma nova ya aftai ya le yo no we au ngai fo ile tu ni tau sanga o pa pe na o e va tau sanga o yo ma we ni Afrika yo o le ola aftai le tu yo vi na fo ile tu tai mo no ia le nei aso ia lo ngo lo isi ke tos malanga o te sau mai la pia o ALFO yo le nuu na o so tina ia o te ale o so tomasa mai la pia o lua panu ia o au e to lua fa na ia o fai ko
pui nei la tunu South Africa ya dia leli ya women dia. Praise the Lord. Ya olo ingo Sarah. Sarah samu a happy I take. Mai le afio anga matango fie leo sapali. Leo ma foila so nei. Hallelujah. Sata ngeta la leo. Ya olo tama sa mai matang juta. Ya sutina o sapali. Ya ma iva mun mun fa aftai. Ya lady. Halo. Ya aftai. Ya le so o a so pali. Mai le afio anga salama. Ya o fenga. Mua. Ia una te sawai e sa o fai poi poatele. Sunga fa fengenga ia tua se te pe wila mai le afio anga sai pipi. Ia wati lana ia tan langa tamo inga. Ia o lo tamo fai pea vi ia Yesu. Aftai mo lo no. Yani pikelela e kameni le ka Jesu. Talo patu nekta yao. Ia o lo winoa. Tomomi, Tapisa, Palima, Seyuli. Ia o lo tina esa no foi ia fenga. O lo tomao tuanai. Ia o le vi inga nawe fo ile tuanekta yao sa Yesu. Amen. Ia patai o lo tama ia lo whapenao tai te mea tatu po kala me le fiafi. Mai whatse la ia tina malanga mai sa le bo. Ia fo ia inga I sa le lolonga ia whape fo I ma sangone. Ia vi ia ile tua. Inama. Se tua tula mai si vai na le I fai mele bilia. Pai no atula tu vai na mole. Ia salut palava, Kiana Mikela, San Bonani Pasalwani, Olo Uingoa o Hatesa, Faith Tuatili Yoani Sa Sebe, from the villages of Lotufanga Sa Pasa, Sasini Savai, Yama Faliula, Aptai Le Tuanea Manua, Mamiatele Le Tuan for Wanga Yamisipo, El Palan Suina, El Tato Palam, Tai. Tasi na bolo, tasi na. Ole la. Talo kalava malon soifua. Ia lo ingoa Mary Falenga. O fai poi po atu missionary Albanese tu mai o Japão. Me futialo. Do alua se mapana. Ia o te sau mai ia tio anga o vai sala. Isa vai no tio taman. Ia ma fatu wasa fune no tio tina. E mai tele ia pa manuia tele le tua. Tai. Ya, alo pa. No. Lau sunga le whawhenga matai o me se foi ale poi maurunga le no fua le ainga missionary. Whamalo whawtai ia mo le whailo fo i o tō suafa e tai nane fo ia fio anga malala whangai sa whapenau na soifua ne ai. Ai o se pesili foi le fia tu inatu i a whafonga foi le atu nuu. O ani lu I tau. O ani lu I tau o lo whengai ia o lo whengai mo o tau I le ngaruenga wha missionary I lungo le fio le tau te ngarue ai. Ya, tai na mo. Sili lo suma. Whengainga. Ia o te loa ma tau tau nu mai te misa pata o mai ai nei ele masani le memo mola mai le masani le kanta po ile ara tunu. Ia le se be whengo fie fo ile tamo whai ina ia mato wola I le kanta leo o whapena ona ina ia whengo fie ona o moli le sa vali pe o mato o mai ai le atunu. O le melo na lua ia o tūlanga I le ngangana. O nisi o tangata o le atunu nei ia ele malama I le ngangana rinisi.
Ia e taimi mātou te whaongai nei tangata e whapena ona interpret a mātou talanoanga e whaotanga. Nei ia tamu whai nei ia moli sa vali o whaotanga I tangata. Ia ai fo ia le si pito o le atunu nei o lo mātou ngaluruanga iai. Ia e malamalama tangata I le ingilisi. Ia ai le malamalama tele. Ia o le tūlanga la na e tele na mātou whaongai na isi tangata la o le atunu o lo mātou ngaluruanga patas. E whapena ona whaau o I le sa vali. E o le si mea o le tūlanga I le tau I nei ia malulu fo ia le vela isi taimi ia e whapena ona whenua wa ia ele peo le tau o tātou sa po e tasi lava le tau. Ia e tamu whai fo I nei whapena ona whamasani le tau. Ia aile ngata I lea. Ia o mana onga o tangata ia so whaiso. E aona mātou ai ma mātou loa mātou tau rumai. Ia e mātou te iloa e se fwoi me mana na o e tangata I nei ia. O tangata I nei, ele mana na o hoi lea I le whaoletanga I te aruatu loa tala no sao I e whaoletanga. E na tau ana I se mea e whapena na whaau alaila o aruatu. E mori atu whaoletanga. Ia mātou warwa ai. O le mea lo mana o mea nei, ia o le mana o mea o le mori whangaina o tangata. Pei o le awala lea na mātou tilo mātou, na mātou o mai foi mātou warwa ai e le e kalesia na mātou ngā lue mātas. E awala atu le momoli na o le whaoletanga, ia e ala I ame ia I o le mea ai mua. Ia o tangata foi nei, e whaale interest foi la kou I la tau tangata e tala noa atu I la tau whaoletanga. A tangata ia mai isi atu nuku pei o mātou. E whaingo fie I o na whapena, o na talia e tangata nei. Isi tangata mai isi atu nuku e tala noa atu I le whaoletanga ia ma le whakeusiano ia la tau. Ia e tele foi lui tau e le ngata ina ia o le saunga le mu. O le mātou saunga le mu I nei ia pei o na sina fia foi le tele o teimi na launga I foi ma whaai loa nisi o mea toi lava a whano I o mātou wola I nei. Ia ua o lava I mo mea wa upenga malolosi ia ua mātou wa ai ai o wha au whapena o no mai matangata ia I mātou e leo ni tala ia mwane ai. Ia o lui tau ia, e pei o nisi o lui tau. Ia o nei tangata fwoi o lo mātou ngā lulue anga ia. Ia o tangata o lo matua mana o mia le ane ese mai le drugs. Mai le addiction le ia te mi nei ona le atundu e matua I te le lava. Ia le ava noa e mawhai ia ona olo tangata I tūlanga ia o whala au masaina. Ia ona e leo se atunu fwoi whapena ona whai ngō fie ona I mai ia malo le malo e whapea ona i emiso e suenga whapena. I le tūlanga le mau te ia I le pito le mātou te ngalulue ia. O mātou I tele lava o le tangata o whapena ona mai mau o lantou soifua I o le tūlanga o whala au masaina. Mātou te ngalulue I lalo shopping center le lalo atu e tumu le au Nigeria. Se tulo wale ta wale atunu. Ia o tangata I o lo whapena ona ngalulue. Ia I tūlanga o whala au masaina. Ia ailea velea ma mea mātou te lofua iai. Ai mātou te ola vai tangata noa ia I le upu o le whaolutanga. Ia o nisi na o lui tang o mea ai. Ia le pe o mea ai le mau e sa moa. Ia o mea ai e mau e nei te noa a whape e te sau nei ai mana i te alu e ia o te le Ia o mea ai e nei ia e mole sanga foi mea ia e tui. Ia o whapena o mātou o mai mua ia matua I le se fia ai se tūtou fō. Ia toi ia mea ia o le se tūtou ai na te rima se tūlou le pai o Polkarame. E ia I mātou ia te tau fui na mātou ai mātou lima. Ia mātou ai mātou lima. Me se leo I tala mōni na. E voi mori maule atua me se foi la uso nei. A mātou le o ai ma mātou manei tangata o mātou ngalulue ia. Penga tā ia o na tari tonu lātou le mele nā ia no mātou le mātou te ai pātasi mai lātou. Ia, po le afo e almanongi le anga o lātou se tūlou. Ia mātou te awa mātou na nofo pātasi ma mātou fusi atu ia lātou. Mātou te iroa o le awala le moli ai le au o rauta. Ia e ui lava e le māsane ia o mātou wola. Ia peitai. Ia e au ana mātou whamasani ia I le mea o whapena ona wala au le atua. Mātou te ngalulu ai. Ia o nei tangata po ia, e tele o nei tangata
e le malama le mea mātou te o mai ai. Ia o le si lea me pe o se lu tau fu ia lātou mai mātou. Tau whai wha malama sa moa ma le mea lea o mai e. Ia ni tangata to toa pe o mātou e vi. Ei le tua, o nisi o lui tau, tele lui tau. Ia e o manu tātou taimi man por kalame. Ia ne sau se aso. Pai lo hoi nisi o lui tau whapena au. Nisi na o lui tau mo renga luenga i nei. Ia ma renga whalolo. Ai oro anga le leila ma le tua. Anga le leila tua e mea umalama. Tai nanga mo le whaasili. Halo, ia ni. Ua whaftai atu I lau sunga whawhenga inga. O le ua whafonga ma o ile manino le tunu I le tūlanga I lu I tau ai me se fo yo fita ma ngalua o le tu te whapsanga I le telo aso ma le telo te mitalu ana tu tau nu watu ma tu ua fo yo tau ainga. Ale o le maua e to olua ia missionare wa maliliu ina. O le sunga ia Elijah matua. Ma le sunga I le whawhenga inga ia atua. Le asa no fo ma le tu fine ia atua pe ona o to whaatasi pe ina. So whamalo fo lon sai. A o le fesili. O le ase la ngona na ia tu tau. Ina ua to whaasanga ima mei o le mariu maloti. Ina ua tu ua tau maftanga ia o le ase tu langa na o yo tau whingalo na o tau toi fia po I mai po le mea e pe ua iei se si la asanga o toi aveanga I yo tau loto I le atu. E mai sea atoa au. Ia. E mai sea sifa. E mai sea whantua ia atoa si tu lau. Ia, whaaftai mo lo sili, ai le I watu ho I se tali ia. Whakawai lolo ho I nisi fo yo suwa missionary. Ane la watu I le whantua e atoa. Ia e watu sana tali mua o ia le sa whapena ona mafuta fo I matsunga atua ma le ngang whalolo. Ia ona palau te le toele se tali ma le ngang whalolo whaaftai mo le Yeah, we time on our city. O se lu I tau ma tau tia ni mai I tau tangata au au nei le atua. Ai o I e whakamaangi ai polo misi a le atua lo whapeona feta lai ana fionga pa ia. Amen. Ao o mai whaafita uli I tā ma whainga tā le ngaluenga. Mai tā bita ia whaaia ea I munga o tātou ruru. O le lui tau mua sa o ai se maftanga ma fanfana e whaingata I ona motusia. Ai ona ole alofa whane atua. Malona wha maoni e wheta lai mai lava ia ala yana fionga pa ia. O se wha amalo si au le ngate leo wha adinga ai o te tautonu lo wha tutua o le mana wa o tō tausa. Se mei na tinga le emi a inga. Se mei na whainga tā, ma mau maftanga ma ainga, o uso tōngane e wala. Ia ai ona o ngā tōla. Wana olo I mata whaasanga le tasi. I ma ave le taulanga o li inga I le atua, I le wha atuatua. E talai lo le atua I lana fionga ia te a. I le sotona e lusfu. Pai mai, awane ia I se atua e se I uluma. Ona na, o au sa o sauna o ha, sa 5 leo langa. Pai le tō mua I lunga ni pio. Awane I pa mua ia te au lo tō lua le wai. A ia o tū mau lau tap tinonga I le atua. O le atua e tō tasi. Na ia au mai a le tangata. Na ia toi awatu fo ia te ia le tangata. O di ia I le atua. Ia le taimi nei, ua mahalosi le lotu, ua toa le lotu. Ua oli fo I le li I wha moe ola. O le sina fianga lo tangata, I le ngaluenga wha missionary, I le wha ilunga fesili, le lani. O oli a o te taitonu, o lo o alisi o tonu. Ia, o le lani fo I ia. A lo matu tau ma whai atu. Ia, whaftai mo lo wa manoa. I swafa Jesu. Ia, na ua whaafonga fo I le, pa ia fo I ole, por kalame me se o lo whaafonga I tatinonga
alfaltua ia atoa ia o le sa tausialii i le suga le faafegaga ia atua e ai o lagona sa pena ona o ia i matou le taimina e le sisi o matou na i se lagona foi le faapea i sisi o matou e oti nei e ui lava sa faitala i taimina tautinoa foi pai foi tautinoga ma ia saunoa foi se tamā apostolo e aviliamu ia o mainao ina ngalo ale atua tatou toi whenua. Ia, tatou toi whenua. Ale, ia mai nā o e whenua lue ngā leni. Ia, o leo ua moni nā le sauronga. O nisi le au so neina o mai ele toi whenua i le sunga le apostol. Ia, o se langona mafatia lea langona. Ele i maute le i o mua ia. Na ua maniu me lia, ia. Papena ona, ia i foi nisi o langona sa papena ona. Ia, o pe o sau le fefe moi lea. E woki ngai la le koia pe ainga. E pahale la mona fa maros, ai o se la mona foi le pe o tawe ato. E fen ka ngi me o mol mamao e mai no. E le ase si e pe ka ngi si a no ma ko wi ko mol ma ko fa. Ia e kai mi fa pe nga o nga. A ko nga wai I wish fa pe nga o ye si ma ko ki. You know, e kalkala moa ma fa marusi au mai kai mi whenga kāngi. Ia, ai wha kai mi sau moa whangi si o la uso misi o ngale wala fia o. E le ngā kia la ngonga wha maungi sa o iai. O fia fo. Ia i ngonga maliu mai tua. Ia o mako wa iaku ia peise i o le. O le reality a le o mako ki ngonga sa whai mako keo mai e au ngale e tua i nungo le fio. I o maniu le sunga ma whenga ngai atua ia sa mako mamai po ke leo mako ma whapea ai na mako na suso aku o le kaimio ko viki a mako ki ngā inga ia e ko kasia ko lua ngai ka meki ngā ngai misi o ngale ngā marolosi ia le ngau e whaifa atau e whapea ngau au mengi mea ai mau ke ai e ia masi uso mo sa le mi le asa wha o ngai le atua sa wela o mai mea ai mau ke ai e ia, o le keiminga, o le langonga ia, o le langonga whaapea i la mako solo i le kulanga le koviki. Ia, ai se langonga whaangongoa, se mau ma le sunga polteitai ia, o ni langona whaangongoa, o ni langonga mawhakia, mako kilo ai ngā ua mawai aku kaimi whainga kāngei. Ia, mako langonga ai, le ai, mako loa ai, a whaapea o le mea lea mako ki o mai mako ke le koi fōi e mapai. Yeah, we have to do it. We know there's no option. E lo foi ufa malu si au ele atua mako lo foi ala I meo lo kuku inge. E mako ke no ai, ele o mai o mako e se lo kuma mai mako ele atua. E a foi se o ala ma me ui e sa linga ma le ngaruenga inge. Ia, kalangus pa ia ele o mako mo ia no mo ia Yesu. E ele si le ku foi au ngai lo le ni. Ia reala lea o mako wha marosi pēr. Ia e o e o mako wha ai le oki, o mako songi le oki. E ngai uso o whailangi fōlaunga a mako wofu e asila ua I la kokunga mau. Ia e le eise se le kangi o ngā. E se mangaku e kangu ifo ngi kingo ngi kangaka sa moa ele. Ia e o le ua ko pavela ua mawhaku o pa ui ele ngekungu ia. O I mako la mako ko e fia fo ia I me mako o mai e sa mo o kangu ifo ele o mai o mako uso o mako o mai fa kasi e o mai a ko o for mako usa na mako ko la mo e me le ko kangu nga ruenga ia e o lo a le leila mo le tu na ngonga la va fa los keimi mako ke celebrate ai ia me le leila fa ia e tua me le leila fa ia e lia mo nga ruenga le li ia, e la ngonga alba whaki o la ngonga. Ia, ai, o le tangi a le warrior. Ia, tangi a, ia, koe kuilunga ka kawhi ofu, ia, koe ia, mo. Kai mo le anga mo. Ritu. Palo, tu atu pele ava noa e, tu whamai eilisi vaenga, a mole o la tofu I langona I, tūlanga ngā luenga I nā, me se leo tō, ia alangona teito atasi au tangata wai. Sale se umau tō langona foi na ua tu ua al maftanga e sungan whawhenga ngai atua, me se foi susa ia I laita.
ia ma le fainga tau le nei mea o le watu le toi whelo ai mainga ia au te loa e le se mea tau matea le mea wai e le se sina te loa le fina ngalo le atua ia e mana ia tatu whalonglongo atu e sauno maia o taupo le ase i o tau langona ia foi ni mea o loo whapenao na rui tawina ai e sosoani i le tātou ngā ruenga. Ia mai se foi la tau o e o lo whaafonga mai i le ngā ruenga o lo tau whia ngai ai. Pā mole mole a maua mai a tau a manoa umes. Tuwha mai a tangata ia i me o lo whaia i le atua. Ia mai se foi mea whainga tānau iai ia. Na whawhiwhea foi na e handle inga e oi te tono ngā ruenga whaamisonare. E wai au ngā. Ia mo i la tau o e o lo sauni mai wai. O lea wa fuafua atu le sito a iwa e. Te mi lava e mai ai o lātou ia pepa ia o na malanga atu lo lea. Ia ai saunoa mai e tu atu pēra manoa e tātou auso ha mole mole. Leo tele mai fa mole mole tau le longa atu oi. Ya bia le li. Ya ole tulanga po ina peo na ye fa si dia ko tulanga. Bia foi le tuan se fo le sunga ya aita ye mission pa pe ngai ya se ki. Ya ole me mo ni ai. Ko ile ya se ka o ka le ro pula ka lang fai ba. Ole se nganga ole se wa se la mo ma. Ile nga kai ni wo o mai. Nga ole kangi alu nga aso kangi mako fau ia mamau aku mu mai ia nge uso ile ngi kanga maku ia lewo bana agole kuona soifu ia wo kangi wo misia makana peyo se on me bongia pio uso fa au fa kasi misi manga kasi ngi uso ngi wo ambiele kuona soifu I very shocked I was shocked because I missed it. Ko yo misia i uso sa mako nga rue ka kalie au mai le ko iso se nga wenga mako ke faia i mako ki kalie o le alfa ka i e faia lu ka kalie ma fie i e to kulanga nga i o misia i fo i uso mako yo le kulanga nga i le esi kulanga fa le sa mako fa ko fie fo i sa mo sa ko puni fa mela ia ai o se awala fakile le kuolo ka fakua mo lo ka kong ia ke lang ngadwe o ka kong foi upole kua fe la vai winga ile kua ia amal awo ile kua ia on beanga o fai ngadwe ngale ku a faya o ko ka ile ku si me ka kya ia amal awo ile ku malanga mrimo lo ia on par awanga le ku sa lo ko kele an lo ko ia ole mesa kupu on misia mafkanga ngi uso au ngai le ia le ulanga ngai le tenga kupu ile tenga dia le se fu ngi uso au ngai ya pasta se kiwa misile tunga miso ngale ya ilaito ia tulanga fo i lo itau sa ia i ia me mongia wa fo ngo sile fia e o mai ngi ia e le lo ngang o se mo ikau fa le ia kia mo sa ai masih upo ke mamala mai a ole me ku ele ko no ko sa mo ke le sa e kala fa le ko ning fa ya mo se ke bile e a le bailo mu e piko o ke ko ua upu lo mu usanga o sa mo lo fa ko mo lo ka ko mo ko yo no ko ke le o ke popole pele lo ha ele popole pele ai se upu ni se ke lo ko ka an sa ko fa ko mo ka ko mu ile ngau saula mare pi kau ngi ole ngungi e communicate le is ia ole kulanga nga sa yesi lu kau kele lo wa mai ia ole vi inga na male na ko fai pa pu option kalanga o ga ku kai ole alo fole ko ma pa mau ngi ole ia le wa ma fai ai o nga la u ma pa pa langi ia kau kala ikana pa pa ia kaki o po ya mo ka ki o Amen. Shalom. Kau kia mau ka mako fa
se ese le o le ia kua ese o me ka sau ka ke le lo se ia le o fai le kua me si onga o paua le kua fai le ko ke fia au na ke fia nga lua mo lo finga e fai le kua me si pe o kulanga ia sa ka wa ile sa ye e fa pena o communicate kanga ka la ye fa ka but now ia fo ia vilinga ile kua ile me o fai ile kua i lo fo ngi yo la au ngai le li ia mo fa mo la lo loko ia fo ia vilinga ile kua le si kula i ka ke sau ngi me ka me e mo ka le masange me ai me mo ka mo fai pa le o lu ka nga se ai ia e ai me ai ka ke ai i se kulo e mo ko ile le ia se play ba le pio ka ko sa ia mo ko ka le fi ai ia bali si be ia o ngi fo ya ma ko o lu ka wa le lo la mo mai sa mo ia ai le se kulo wa e ai le pa i yo me ai le ia o ngi ma ko ye ia o le kulanga fa le ia a ba wa lau fa lau ia e ai ia lo fa lau i ma lau ki ia wa an bo ia le o kulanga ngai ma ko ia wa ko mo si la fi e le si kala pe lo le ka mo ko i lunga le o le fa le o se mea lai lu i ka we au ngai e le pa pe o ma ko le ai a la wala ko pa ma le buki le aso pe ma ya so pa ko ai ka manga si ku lo le fa ko mo so ka ya o pe pa fe ka ye le ko an ko ya o le kulanga ma o lu i ka nga ka ke ko mo fo ma ko ma ko fa le me ka sa ku ta sa ka ai le ya sa ma wo fo i ke lo me ka ke ma o mi au ngi le ale me mo ia pa fe kai ma vi ia le ko na fo i so se me na ke ko me ma ko pe o lu i ka nga sa ye ngi le si kulanga ia o lu i ka sa ye ile ningo fanga wa pasimo ile ko fa ko no lo ai ma ko ke io mai ni ole kala sa pa ko fa si e ai ke ni fa ye ko o la ko ki fa ku fa la bela sa ka o mai se me fa le ko fa pe mai pa ka ya ma ka i bi ko le ma ke o mai o le vi inga ile ko se su ye le ko lo ko ka se ka ke le lo fa ma ka la le ka ki o le o le ko nga ngai ma ko ngi ko ia le piso le ko ngi me o le ko le fi o le o le ta ye se lo ka mo le ke o fanga ka si o la mo ka ke ma ho fa ki o ka fe ka ke fa lo nga nga e fe wa i ka fa i fa fa bla sa ye ma ho fa pe na sa pe fe fa e le fa pe ka ke sha mo ya ke ka ke pole ka ke fe fo i si ka ni o me fa pe ni ai sa mai o le ngar na sa fa i o wo fai le pe wo ka lu ke lu ka i sa fai e pe wo nge ngo fo ia en api ma ko i so se be ma ko ke o e pa mo ma ko ka ko pas e o ai nge wo pasta pa so a ko o mo le e mo ka o ki o le ko e pa mai le ang ngo fo ko fa alu alu o su wi le ko ngo fo ngi e fa alu alu ka nga ka o mo le o le ma ko ke ko ngi e le o nga dia nga go fai le ko le shi o nga sa ia nga ke mi o mo le ma fo fa pe nga ka ke le fi ba be o ki nga nga le lo ka ma ko ka ke le fi ba be o ki a fai o me ko pu i me ko so e fa e ka ke le ke o ki le ma o ke fa ko ni ke o ki e le kai kai wala o le ia o le o isi ka nga se ai bi ia le ko ma o fo nge ba mo o ke mo kwa mo le ka nga fa ka i o ka lu ko i sunga te ta e po klave sunga se mau masih po mai ko ka ma po skol malu ka ko ka isi pa kai mo ka sa le ko ki si ya le mang bi ya le no fo le li ya pa ku so ka ke la uso le la wala ya halo kai mo no ya halo praise the lord ya paki po le si a uso ngai sau no mai ya sai ko le tu le o mo o ne po klame sono poi tai basta sempre e meshe poi sono to fenge ya se mau ya poi se la mona ya po se tal po il mato mai po ne no we tal po ya mame o ai mato le tu ne no ya o se
o se la mona winga ese po ise la mona te bina tu e na yuso del mato maftanga no e ma o foi ma le so nga foi so ni si o missioner ya o maftanga ye pa le uso missioner le si so missioner e la monga le si so nga o le make ni mo me wa ku ese e le foi ainga ya le ka mo ke masani ya o kupu mo be fa pe ya Fenka, nga voyal, bango mo loko mo misio le nga yuso ke mako mafkama. Ya ebisia ikimo. Ya ongo kurang nga luengal. Ai mako kalpongo lawa o sele fo nga yuso le me nga ko luenga ni ku. Le ko vai fo la ko swinga ni ku, sumaya pasu tua mo sino ko misio nga ya Elia. Ya o taunga o mai mako ya o mai fai me fa kasi e mako ke le lo kai me e o mai foi para o le li e o la o soi fo a ya sala mo la o lo ku fa mo ya male ya pa ma kalo fo le so so mai fo i le lo ko ya mai per ma no si fa o la o mai le li o le polo misima le ka ki ngo ma ko fa le li ya ka fa le li fo i na yu to ya o ke ronga mo ke lo isi mea o fa makal fo sunga ya Pastor Willie ya ke le kau ngai le kumu ngai ya o mea ai ya o the situation ma ko ke o lai o ko nga o langa kom ka ko lai ele apala ia ile o langa le sa mo ele mfenga ela i fora la ngai so me sa masima so me sa suka sa ki usonge kumu ngai e o lo la fiafi e o makana kai o la kuai e ke lea ia me foi ia baba i kunga mo sanga le mu pe o ka ko nga ia ma ku i ia after life ma ku ia mai le por poco male man ma bunga ma ku ke ola foi ngia ku ia how to operate foi nga le ngia ku la ku system ia e sa le ia sa mo sunga Pastor Willie ia ku ka me ia sa le ia para o seu missão ale ma fala o equipe ala slice o ela ai mo vai a ko pere asa ku pe fa ko si so fala o ale nga ya o lo ki le fa lo ki ya ale si me fa ka se lo ki ya lo me fa ko fa lo ki ka yo ma ko lo ki su ma ko me ai ko mo ya ma ko ya si me ma ke yo ma ko poco fu ngale ya vai a kan kala ke le no so ya ma ke fa kala ka ya i ke ngalo la ai no ke para kala ka ya i ke no lo la me si me la so pingi au ke au ko se lo fu le ya i ai no le ya le di la ya e fa ke ngala le na mi so me ai ni eu os ma ko ai no ma ko yo po no aka o ko nga me ai ya o ko ai ko ile fe ka la ko ma fo so sa mo me ai ma nga yo me ai fa nga le ya ma ko ma ko le ko le ko ya o sia ko mo fo ya fa ma ngi ni le o sia ko mo fa ma ngi ni le let's declare blessings over the nation ya o lu ka nga mo si lu ka yo le English sa o so ma ya Pastor Willie mai so la o so ya o ma ko le lo English sa mai sa mo ya kung faya o English sa mo ya pero le nga fa ka nga reach po le po mo le la mo le yo le me fa nga wenga fo ye mo le po le po yo me ran ku sa kung faya ku effort fo nga le study po le po ya kung faya ka ka le nga wa le fa ka ku fa sa mo nga nga po nga le nga fa nga communicate ma ka ya o que vamos por igual una bonito calambe o ma con cuando le yo pasa amor me muy bien no por muy bien por inglés americano me haga para caer en hoy le yo ma con para inglés le yo ma con por el inglés o ver un man le fue cau un que me ore tamo ai fai ai ore tamo foi ngai ang le veia na ko e mai le li upu fo e fa pe nga ka ka lai mala ngo ngai mese la ngai mo mi e ma ni ya ori si me
Ia o mākou po erere mālo ko suma mākou ka mange ina whamakala. Ia o mākou po inga ngā mākou wopo i pare leo. Suma mākou ka mare ngā awe ko mo e whai no mākou sui. Por ko si da pia o ko biki. Ia alai anu o mākou la unga solo ko speaker. Ia whai ai mangkola e whaasa. Sana nga whai o rongo system o ngai ka ngasa bita. Ia hangi ngā ko la unga le suma. Ia ngā mea ngai leo. Ia ko kuar pa se ma foi ma ko karo ia pa kala yo pa un meiko ia le singa i ka ngai ia ai e sa o kele foi ia area se ma ko wo ia ka ki faro mo i kala ka foi la ko mo ma fu mai e gangs ia sa o gangs na mo o kele kai wa o po ke mo por kenya ia o sa mo fo ke no kai mi o ke aro i area sia sa mo fo ese mai le ka ko o so ngai Nyo ke mana mere ka mo mai au sungi. Ia o si kemi e no o ka lai nga wa. Bong ya ka le fo fonga le li. Ni ro manga u sungi o ke aro ke nga dangerous. Au si o ngai o ke no mai fan. O ke aro o nga le ko mo maro inga nga mo le li mo malo. Asko mai ya so weekends. Ia ka o ko po ia. Ia fai ang ka mea. Ka ke ro ale ni ko le songi mo. Ia o so foi ma ko u sungi ia ma ko nga ro ka si po ma ko ko ngarben ko mi so ngale fu dei ko kala no e kele a mi siku ka ele ni siku ka o mako uya ai o le mera ko to ka ye le o le ma ngai o mera lo ma o le ki ka ki mo ma le o so le bua o ma yo ma o va venga ma me ki kele o fa ye le ko ye le kumuni e ma ka o ki ele ma fa nga ma ko fa ma kala ang open mo mai mo man mo fa na le le uma o ano po email fa fanka e fanka ro ai ka maka ai fa mo dia mo man mo le mo man fa un ale ile fa un ai ko ma ko le le mo so ia ma ko kene ma sa ile ko o lui kalfo ia e fa pe nga ma ko po ke le ma ko fa ko po ia mo le ha i mo na wenga le ko nga ile pa fa yo ma ko e fa fonga mai ia ngai o ma ka pa ko e pero ia le hi a fa pere ma ora ko na ia pure ale ko ia na ia bala para kala le fa yo kinga ma ko ma ka ko pure ale ko o ke uska i foi me fa le ko fa ka mo ke ma fo le mo uma mo la usuri e mo bien ka ma ke ke le ko ile mo bien ka ma ka e ke le fa ku le Mesia mu apeni se ya ba ku ka le le mang ba no ingare se nganga mo le li mi se ai mo le maru le pa ka ya ko le ko ta ko ka ba ko solo o pa ni la ni na foro a ma ka le mo ni na ya ko a ko yo mai ure le a pa pe ka le ko solo it costs you pita in our lives yo ma ko lima ni o si ile ko Pau kere ko i ma ko ke po. Pau kere ko i po i me ma ko pa i le. Ma ko pe o la mo le yo a me o mai. O le ale ko i ma ko. E pe o i ka ma. Ma ia kere le ni ia so mo ni sa u so le ke mo ma wa. Pe ko mai man ia. Arela ya fa pupu to fo yo na ye so na you so le fia fa so to fo o lisi yo me no va ya o no to ti o le to ni ma to mai i le fa sale ma to te ma de o le wo ye le fa ta po te ni sa ma to va ai fo na le te le swinga e ta un to su yo no le fa sa ya so ya le aniken so ora no mo to va ai te le yo le ni fo nga le ko ko fa sa ai mo ke va ai ko fo i no fo de fo nga ke mai i ale fo nga so e pasta no le i video ka ka ye fa yo fa sa pa ya si ke le o pi ya o se me nga ma ko ka ka lo le i ma ko ka mo fia ma ko fa o ma ko va ai o le ke le yo le potential fo nga le ma ye le ko ma fa mo ma ko fa ya me so me ma ke fa ya mo ya o le ka lo fa sa lo le ke mi fa fe kai le ko ka kai fo le ko le lo ke le pasta
ia mo se fo io me ngisenga ia le nga kava ko ngisi fo uso ia eri ore ngalwinga fa miso ngale eri singa winga fingo fi is not an easy work, but you need mga obia le kileo le loko pero maka boy mga obia kileo le loko o me umai nga ko uyi e le fainga ka au ko ko mo nga fainga ka na e fa longo le fika lai milo le pa e ka pinga mako uyi me fainga ka. You have to be strong for them. That's why I plant you here. You have to be strong for the people. You have to be strong me nga ko la yo. So anga mako le uyi me mako kele malo kele ni mo ia na kala mo le ava mali fa alo anga mako le wi menga mako kile malo ke mingi wa makang fa kile le ko mako because it is not an easy job. It's going to be tough. Yeah, because daily life me uma fa fe kai le yo ni ya so ya por eso al vi inga mal fa kai le ko orisi me la kama ia kaba ku foi de kemi mako mai lo su mo sa mako andai na lo ni tikin nga maka mai mako so nga mako responsible ile la umo o lua ai misio de fafa nga ngol kelo de population o kanga kai o ngol kelo kanga e mga ombia la val me ai te ko nga wa pasta e mga ombia le me ai o iska nga ko rumo street they need food and they need salvation. So the killing our population, or the population of Kakangay, the Manfurira ko with the middle ancestors. They believe in their ancestors. But all me ang makukamufay so ang ibayde ko. Inga iya makuha yung nga iya fa ola kangay kangakang iyo o kangakaw le nga imay na bari kalesya kemini. E ya kangakaw la hewo ay be alai makikari kongwang fa ko puede ko kilo kangakaw wo pasa loko may beang iyo o witchcraft ya mese fo ya kelo o belai nga wi ko kongo inga mese fo ila o influence o ma ko le kemini kelo kingai mo fo nga ko single mothers. They don't have husband yung isika ma eu. So most of the kids they are coming to the church right now. They don't have both parents. Single mother, single father. Our Merokiba ai, they move on it. This they are preparing kelo kana vo with wa ilu more awala you masal ko yo le ago le orang kevingi yo orisimea o usawa uya uba ayeni ori le le matwanga se kublo e makua I kanga na vangi ula fasikari so uka ini ula fonga le fasa I matwanga ni pan oba ai vonga le na move ko le ko le siku ya pila ka ko sa mo e kamofia le matwanga se kublo brava le fonga loka oe pe faise sala ye ki oe na mo platform ka ko sa mo ngila ya ki fa alo ke uye kurava ke fa alo ko ke fa mo ngala ba mo ngi ole marwanga si kulo pe yo I da wone chi ai pe la o ma ke ta ke ngai ma ko kala ina ke le fo ngai kama ye fa ola ngai la pa fe kani le I la ke ma palama fo I o le ye mo mai la vale ingai kamakangi kelele yole ya makoma ai lesi side of Africa is not a poor country it is a yakumu makiki ele yo kamaka they have opportunity to create and they have an opportunity to go and get a job for their family but yo la pobla petition disi kai bia dinga mo fu mo la wana yo isikamaka ya wala ise option yang ko ka ko sa boa e ba ai lo uso I lumore streets e ke la ko mai ko le fani onge isi kan ni si la kan not everyone kula fo ina mola ko uso po la ko kinga I lumore awana ya that's the way we are living right now lo kan ka ya fa fikai la mo ba mo ke la ngale la ko ni si fo ya uso paso mai ya fa fikai ya nai tene lai tua Hallelujah. Tai mo na mano. Ya, tu tua. Ya kan komai ke ni le ma ama komai ye. Ya kan komai ka o pe ke ni nga pe ka wele sunga to ina ke. Pe yo ma nga yo ke ni ma.
Ya, leo o so ngai ba ko ke ni. Ba ko ke lo ke ni ngala ma ko o e lo. Ya man tu foi ta tu e fai fa le ya lo la e a. Fai fa le lo fu siwa. Fai o hai hia zai. Ba ni le o lo mutu e lo mutu. A me no ma ku ye. Ba ke ka no ko ka ke fia ba ai po pe pa sa. Po fe o ku ni. Ele e fe ana ka ka. Ele fe ana ye me hu. Ale ka ki kiro po fe pa sa. Ele ai. Ole tetele ku mai no mamako. E mana sai. O inga mako ka whakai. Arma ali e foila. Ele lava ka pena foile le. Ora o pripia pe o ka koe. Ka pena fasa. Maka o ku ko mo le fale i. O le ve no fale i. Ai ke va ai o e mako ai mana sai fale i. Ele ka pena le ya ko. Ele se me foi que peo. Ka ko fai fasa. E a makamelas ko mai ka pena asusa au ngeila ele ina mea ka ke ia pepesi pa peka ika i opi se pese se le i opi ni a makai ale yo le ina ma maka la maka le no ko fa pesu ya man ko folawe ya esa ya no fa folau ka masiva kan ni mai ko siva aba pena ya mo lo pe lawe pe kon ni o e uma i fo kasiro o Uai maging ay siva. Pero ay suka malo de po uma. Ay leva ko pa o may musika le a. Ay fai eleva ngayon ni musika ngale pa. Ay pa ka kuwa. Imo makuha ya. Pako masang ni po ya. Yo ay makula. Pako mo ko ya si siva may meu. Ya o abel ni si siva no may on stage. Mako folo ko mamako. Ya, kate mo po ka mafau de. Esse mamalo ngi makako. Ya aglae a mai fo ya. De lo pena feala mai ao mai lo. O fuala no mai. Mai malo lo kuai ya. Ya, kate ba ai ku mapo fumang ngai ye makeo. Sori karo fai ngai ka ngasori. Ya mo pawa. E ka kele ro ai mapo fer fo ai. A fer kai mi ole welcome Holy Spirit. E no fa solo ako. Apa ko masumi iya ya ko pau fo iya le ya ngila le seta le mako ye le na pe kelen ka we e vengi pa na we mai macho o ki fa kula o ka le pa pe ngai ke sa u ke sa e le o mai o ko fa kai ka fo ni ma ko fo e ka ma mai o fa kai ka e le ko ni fa kai ka ina na na Pero le hace más le hace más la papa de bola. Le no pa iba mangeni. O ale kasi. O me kini o le la na. No, o kasi. Eu como vou e ma fa di ko ma pa sola. E ma ma sabe. O me ma. Ao que fai ya ko ya lo ko ya. Dan kele fai se me fa pena. E fa che cagne di isole. Ele malosi. Ele malosi ale que ko que va ko mos pro causa. Ao que fai ya ko na due le ya. E ya mos pro causa causa. E ko fai ya lo ai o lunga o le fio le mama i ka le tua o fea a me o le tua e ke ba fai a me ele va pe ku no no ele se le ai ku o le ana ke ba fai a me amen no o mga tu le tua ma lo se ke e fai na ben e no fai nga ele ke ni o ka wisi ke mi o so no o lai fo ai na ko mu o ba ai o va no fa me o nga ka mo ka le e lo mai se ke ni no ka o ko pa ku le ko fai na au mai ni yo nge biliam e kana le i le mele o ke mo foi no honestly le fa fo ma le ngam pai o va o la ke mo ka ka ave ka le nga mai e ke o ye ya la ke alo ke ka ka o mo ave na sa o mai ke o me shel ye kala leila
Kau ngawinga le ofa ikala de ya saulo mo sumo foi. Ya ni ma fo anga. Mai le ko le. Amen. O fai no le tu. Tama. O ke fia le ka le. Ele fia. Wala ka sa mo yung video. That's beautiful. Ora nga ba nga fulang le mga ko yelisin to. Kino oi. Awon ye sa pa pe ke ma fo fo we e ku no ngolo ku inga fa mo ko. Le ya e le ku le ka mo sa ko. Ka kai ga no ku. Ya pe ma ga pa ma fo fo. Kero. Ai ma ko e fa ina no beli. Ai ko no beli. Ya e ke ka mo fa fa wi. Eu não vai lá comer. Eu não cara para mim. Dia se for lá comer e mau eu rim. Deixa. Não vai comer ali. Isso ia eles vão ir o ale que na hora sum. Olha né. Olha pega aí sum não pega olha. Eu vou pensar para pegar isso. Oh my God. Cara que fez isso. Ele senta na maconha, só ele macauquinha. Olha, como? Leva para pulau kan. Pulau foi yang. Ava apea la war mea ulilang ka fau le po. I ko kongol sint. I ai po ko ai na ulo fo ia mar fa. Na la ku fa le is. I wa le le sa ba ni. Ona ko ma ko le. Sa ba ni ai mo. Sorry. Pa ko fa no ka ni ni mo so. I ku lo wa ko fa fo ma. Esel ma li po ngi me. Ama ko ilu I kau ka ika. Me mo le ka si ingo fa wing. Le ma fa fa wing. Pero ka ika po umaselori ke le. Ate koi. Thank you, Lord. Ia ko sa kan. O fale malolo singkai. O ko mai le ko ki ka mo mai si lori se bu. Suri ni ma fo ka ko le na ba. Ela ko ko mi ko ka tira ina lo ka le la ba. O ia ka come out now. Oh, where are you guys? Come out. Hindi ka naman. Yan, wala pa may kasi ipagwin. Ileno ikaw ngayon. Mako. May nga pafikaya, may nga makuho yan. Yung asang wala sumato, inawaw nga kaimingay. Kafay may, olean alaw ke may kasiima, o kumakoyo mafaya mo siya. O may nga ikaw ay mako. Awala ni sangi ay gumalo kuin. Kung inanolo kuin mo. Ang mursa ka, buli ka pa may Yesu. Iya muli ka. Ang moro sunto. Muli mayakya. Ay na ele o mala o magbe na leli. Iya ola wa uya nga fa taw di leli. Hello, Sarah. Ja. Dat ja, toa. Ele tahu. Oleh pebo muasa tau ina le te ola fa misiona. O te saune Afrika le was full lo tau sa. And mai o makua ile kaiminga la ikia. Iken tau banga le makua so i fola ye. Awalu bara ole tu Afrika ni. Wa no ko ile video call no messenger mo lo ai ko ya la te o singa ia au si tulo o singa la ko wa e pe o ma wo ni kai
ia tu wai fo ia le sunga fa fe ngai ngai atu wai misi fo il missionary ile tan mofta ele I mafatia na o ila u il mofta ele ngaka ngaola o matu o ngai o ngalue ya ngabe fa missionary Africa ni sa ma Rusia si koma ai wa ba wa ma lo fe lu sumatas sa tu wa le si taman mofta ole me mo ia ele I fai mo fi ia le wala awale tu ia ai wala awale tu ai ma tu sa ele mana tu mo te fi ro I si te mi sa la mona le vai le loto la mona le mafatia ona pe ona ma wo so ranga sunga pa sa me ele ma si ma tu sa ma fofa e o me ma li limili ia ma feoti nei il me wala awale tu ai ina wa tupu me ia ka keri experience ngale broken heart mo ai nga wa kupun mele makuwa ika e aloka fa ilo ila uia le experience inga wenga fale tu ele maka ile mafakio le loko ile mafukanga ile kuwa ile sunga ya dia mo ile motu o mai e maru due le kai ao ka ele po mo mo fa kas mai ke fa ya kuwa o e sili ya kule mafanga fanga o le a inga o le tu ai no ka ko ai nga foi le ka fio la nga sei fa pele nga ka ko ai nga o experience nga pura nga ile mafukanga ma ko I Africa se tene ia ole la monga nga makua I o mai le loko ai ole mea nga oula monga inga ile nga benga fa missionary ile kemi ko hiki pe sa mo suma ya pasta me mako mama ka o ko fale wo makua I vai le king o le mapa o fa ko mai ia watan o uma o vidi na su ka mama o yesu kinga ka kala mo fo I makamo fai go ngale e mai se fa malu si au ko ia le la ko sai o ngai kan ko mola ko wi o ka kalo mai fa ka si mo le ka le si o kam ye le po le fa fo ngale li o fe o fiala e o mama o se mo ma mi so la us e o le na ba o ma o fa lo mo ko le se me fa o kala muri se ko ma fe mai ha ma orang kala muri fo ngai ke to mai san ale umur bianga e ko fa o ni ko sa umar kala na si ka ma ia ko ya I pa ko kala mo mai ke si o mani o mo fo mo ma fo fa ri kala si ko ma ko mai ale umar bianga e ko ia fe si ele umar na ngale ile lo po a fe umar na ngale tu a le mga si ka mai si lo ngai mo fo ko inga wo fa mai kala si ka ma ko I pa malo si lo o fa ngai le tuale upula se koma e koe difi ele si le fore o mama e koe si kia ele ma no si le loko e malu e pe mo le tu ai inga wa fu se koma mo kuma koma ele I fai mo fi kangir kaya kangir po kangir kaya kangir po o nga ma fa ma vai man ma e koe fi lo ma vai man ma e koe lulu lima ma koe kusi le si koe kisi le si e pa made pule la vole tu ule nga o mai koe ava kufu e ai o se kalanga ile la monga ile le o tia I fu ile kuua e misionga e o fe ile no misionga nga bo ile monga le I como la nga misionga bo fu ma o ngai o la ko ia sa ki malos ka pa malos au ka ui mea e ka kevili ai fa le komu fo le fa le komu o la ko ai e mai fa malos au fo ia o manga ile tu e ia komu mai o ka mi mo fo no
Uai ai ngai si kani mi la varia wa la a pole va ko so. Nga o ka boy o ka for kinga mo ka ma mai la va lai. Ai nga wo la amle. Yo ngana sa ku uai lo no ka. Ai o la bonga nga e mix fa solo a kola mo mai ko mo la no misio malo isi kani. Yo wale kusa ko ibe. O isi kani o isi ke uso ko kaya o fa fe ko ai oi ka maka. Yo le si me ngai ka maka. Usa va ko le me ai to le ke alo fa ko. E ma kwali lo fa fa. E ma kwali lo fa ko. Yo wa ave ai ma ko man do fa ka si mangi ka maka. Yo wa ma ko man do fa ka si wo lo e ka mai fa mo mo. Yo a va ko le me ma se ya e se va ya fa ku le ya va ai we. This is how o la ile ola a va ku ya na fa ka ila ile pia ma o ka ko ma ku a e mga o se mea ia fa mo mo o isi kai e o mai aku ku mo ile pasta blanket ia o le va o mo blanket ia o ile luo ma vea o ile ma lu ia e ka mo fai la va ave yo isi kai wa ave la blanket ia o ka maria ke mo ko mo ka che ia o le si mea ma ko ia o ka maka ia me ai ka ya o le mara ma ko ska o mo fe ma ko pa sorry o ma ya ka maka se i ma ko me ai o ave fu ai ya ro fa ka ya o yo wi ai fa ma ka ke le yo mo ko mo yo le o ka nga ka ke le na fu mo yo yo le ma po ye ko nga wi nga yo sa mo se ke we nga no reach me ka ku ka ko ma ku e se foi le we nga ka ko fiola me ko mo ka ko wai nga e ka ka mo ma e fa lo a o wingo ka ka i so e test dai ya yo ke la ngai yo le si mea ma ko la pis ka se i mai yangi fa ngale ma ku ko pe ma ko ka le yo va au mai fa mai va ku pe va ku me yo le stunga pasta me fiu le sa ku mo ka yo lo le so yo ka la o mai moi le ka ke la ki le ka ke fiola ia o foi mai e ko ke o ro ia a furo mo ko fa ngale pe o ma o so nga sunga ko sto be o kala o fa pe o fa makalka ele o ki kala fa ele o ki kala e ka o ma bangi ai o me mongi ai o lo kupu ko mo lai si o ma e mi se foi o na due ia ko ngi ia o ka saura i le lua fe su mo le ka o mai ia o me ai kufa mai me ai o la piki so e makua i le mawhai o makalia i a e ka o ngalo whai mai i e kakua mkua ai le o misio i a ma fosi a lere a kua i pa fosi kua ka umara ngā mai mangama e se a i o maka mawhai la ka wha i ka mala a i o kala le lei o kako o mai e i ngai ka maka i a ma ai ko i ala i le lapi i o ka sau le whale o ka whakau pausi i vange la merpa i o le i o markaya o mea ia ma kupu ko mo le nga ruenga whamisiona mai. O ngā ole ua au mai kasi ni koe ngare po angi na ngoma i ko kumu o nga ruenga. I o mea ngā kao oika ia. O kao oika ia i nga rue whamisiona le ni e. I o winga o ka ngaka, o le kau, o mea ai, o langa whapena. Ia e, papa mo iswang kalang. Hello. Ke le hori isera usoro ki sa mo kai au tai lava ko minere li ta to kalame Hello. Ya, mas pe me fi va mole le oti tilo atu 15 minuti le toyo tato por kalame fa mole tato taimi ya tu atu pe fa wa uma ya o to tato por kalame nei po ya sa no mai tai la mo ia se si vai no mana watu o tūlanga o mawhtanga whalainga mo tisia ia o te mini ia lau whaasua atu lele o le atua te reo i taua ngā venga le atua o umana whaasua atu ai usonga tua mani a lau i tau o mea ai
Tele o se atunole nei atunu o manuia. Atunole nei e te maua ilo soifua maloloina, motu ilo fika, maua lo malusi e te ngalue ka ngare atua. Na usa, tele o laula angu te le i mawhai o na o whaungaina. Oka, o lea laula pei fue isi laula au e kuka ia ai. O na mato tamwhai lea. Ia le si vaenga o le whaku avoka. Avoka lo si. Ia le fua amata. O na whaungaina mo soifua maloloina. Tele lui tau mea ai o whaamai. Whaalongo i tāna o ka le tele o whaamai o nea tunu. A pele leo le atua. I le mana o toto Yesu Keriso. E ala le whaatua tua. A pai o e tā pena te malanga mai Afrika. Tu maulo whaatua i le atua. E kapa o le toto Yesu e te le mau HIV. O le sose whaamai. O te mani mau. O le ariwa ni o ki to po tau sama ni Afrika. A lo malolo ina i le tau tina le lo whamaleanga leo le atua. E le se whaama na o le tau. E le se tau malolo i Samoa. Fisusu e ingo le tau e mawai mātou fulu. Pe e whera ni mai teini. Papoposa matananga i le ngaluenga le atua. O le tangata i le fatu le atua. O na loto whaaloa te lorita, a o le whaamalusila. Ia e mananga mai, o lo fatu i le fatu le atua. Lo fatu atua i le atua. Lo tali tonu i a fionga le atua. A tupu meo ngalu e fitanga meo. E fitarai nama le atua. Be still and know that I am God. That's enough. Opo le atua e ola. E ola ai mamalusi e tātou. Ia o se whaamalusi au, e ala le talo mana ana pongi whaafetai ana le tatou teimi. Whaafetai te le lawe tatou e kalesia, ma e o maua mani nei po kalama, le loto mawalano, whaafetai la oto ana pongi, ma la oto ta talo, whaatahina mātou lumo le no fuari o le atua. Wai o meni nei tula, o maua pele ori ori. Ona lana ia oto oli i le atua i le angoa. Ke talai no lai o le atua ia oto oli. Ia alo, pamalo si sopa Yesu. O waftai. Ia le li, ia ai. Ia le te iang tau wharangalonga mai ia tele o ni bau, ia sa alawa, ia ai. Tele ame fia tatano ai ia ono tatou taimi ke loa ke lo kala ke lo menga uia e mi feina tatou taimi ia alela got short ia le ngaluenga whamissionary sa ole ia ele penufi ole di inga lava fo ile tua el kemi sa aungi mahilma ko fenga malami I'm the also wa fo lista ngata sa o lo e fia venga le que sabe que le fainga ulu mo kanga ele leisa so English e fa fetai le tua keni ko ikele me o fa pula le tua lo ka va ai maloka o i mo ko ya kalkoma esa o le tua o mai ana nafi le so se yo o fa va ele ai se me finga tai le tua fa fekai le tua ke me fa fekai fa le tua si mato matua whaaleanga ngas. I kele o me lu i e mako e i ka lengi. E eise se o mako nga le lengi ka lengi ke mga mako mai ai. E mi ngei whawhekai rea kua. Ua kele ka lengi, ua kele me ua mawhaionga mako whaia. E ngā lue le to te sira pia mako wawa ai mei lunga le peitere ka rese. Kele o meo mako ale whanganga. Whawhekai rea kopo le ari, te mako pisi whei mako po kalami. E iei al mato taimi e make oi e a o ai ia instrument kai kasi. Kemi ngei whawhekai rea kua. Ko i ke lea le mea ua whenga onga ku me le kua mako i loa. Ke leo ka lengi ma me le mga ole kue whaongai mako soi fua. E o whai lo nge kangaka.
whawhetai le tua wa kelengi instrument wa kairoa ka mamu whawhetai le tua. Ni ka ngaka nga au mai kai ka ia mako. Rai maka ka maa whare a ngangare ngaka whete si mato tina. Lu e mako i so o se mea e ia ngai ia mako i roa whai. Ia o mea kele te ngaka i lea po sa o lei polare o kelo ka ngaka. E ka ngaka i parau vale se tulou. Ia ke oe, ia i mako uma. Pole ale le lei se me ke whai kuai. They always win. Ia, e ka ke roa sa moa. E ingo ke le miru parau vale male sa alo. Kusta pe whai au pe. E o whai au ka ke whanua. E parau vale mai ka ngaka i au sa moa mesa e ngaka i lea. E ka ke la longa wha ingane le le fia isi ke mwhapea. Ia o aia la koe palau vale si mako whi au palau vale ngai ka ngaka i mako kua. E whakaina kua o mōlu i kāru wha ingare ka ke whaalongolongo ai. E ka ke kuoi whoila ka ngaka i kukongo ia i eile me leo le ke leo le o msa e ngā ruenga le atua. Whawhekai kua me leo le kongsa. Male whapalpale i me leo ngā ruenga. Ale e se o msa ai. E ka kele no fai me ke kele na e pa ui ele kua leo la apa mai le. E tele ana i mea ngā ui e ngei ngā ruenga le atua. E kele fo i mea a fai ele kua i langa ngā ruenga. I ba venga o mea ka ke baba ai e kuai. E sa o lei e keimi ele e ila longa i aka ika. Ia, I'm honest, e keimi e ila longa ka koe ke fo i sa mo ongo ka maku. Ia o ka kareka kalai. I have only one brother. Ia wa la tanga ta matu. E whakai le kua. Kere o whamalos, mai si mako ka matu. E le upo le atua. O le na titu ualo na ai. E mai ui ai whamai ui a putea. E whakai le atua le toa. E ngā ruenga le atua e au au ngai le atua. Whakai le atua ma kau ka tare. Ale e sa moko ka. E le strong na mako ke na o mako ki uen me kau ka atua. Ia tele sina ka tanga tele pa sina ho bawi ngal ngale. Ia ongol tai. Ia pai la ba ni ingale te sa pa Yesu. Amen. Ya. Ia bi ingale sua. O ni tau. Mani me o lo tupu fo i sa tupu i lunga le nei fion ma te tenga. A i nā ma te te loa ai. O lo soifua lava le atua. O le tala pai salamu fai mai. O le pai mai le tangata matai. I le le atua. E pa wau lava lona na lufa. Ia le nei tai au. O la umoni mau. O le fion le ma te te ai. Mana o mia le te le o tama. E le mawhai o na mātou woi whare o loa. Po pe anu watu ase si o mātou teine. Pe anu na ona ia. Pe to anua fo inisi. E le mawhai o na mātou wo ona i aile. E ta avale fo ina e fe wai nei o mai. Kidnap ia teine. O le mea la le ati na le la wau. O nai tama ia. O le oto a hono ia teine le iai. Ia, ai to alima tama ia. O mātou mana o mia lava le telo o le tu pale o ali ia. Tu son do i tauna ia mātou. O le mātou o taime mātou te o ma e pai pa atau. Mātou te whia mana o mia le tu pale e muli mai a mātou te o. Ia, o le tasi o taime mātou tau no o mai ai. E ta tau na mātou i loa, mātou te o. Nga amata li lotu ele ai masisi o mātou e loa ia o fisa watu o mai le kale si ai i o mātou lima e whai. E ai sisi o mātou man mātou pai atu si wā inga le na mātou o mani. E a o mai ate i mātou po whenme e ta tau na mātou lea o fisa te tō ni e pili. O mea na mātou te fia i loa. Ia, i le taimini na
fai ngata e le ai masisinga ka ua mai a mākou o le mea lea e fai I ma I na mātou tū lava I runga o le fesili lava mātou o le bank tele na mātou fesili whaafena fai le mea lea ia wā e le tutusa e le wei e fai e ia mehi na New Zealand pe le wa sfuta sanga talu ona no New Zealand ia o mea fai ma le whaatino ina fo o mea tutono nei atu no ia o nisi o luita ia te a waina e mana o mia lo lotu tele ona e tangata o lo luka ia te a taimi e tati whaaluina ai hae no pa ia ota lotu tele pe fo taimi na mia e le atua ia nai tama ia o sunga ia e lia ma matua ota se taimi na whaingata ia te imatou wata mana o mia lota tina lota tina lota tanga te tangi atu ai lunga lona tau au ai ile taimi matou o mele pale mata o atu e missionary wa mama liu elia o ka wala we wa leo kekele ile nga kaimi whainga ka o ile o matou ba ai le oti o tele i o meu matou ba ai le ai matou whaafete ai atua matou pa ai le anga le leo le atua wha amalo si au ai o matou tangata o le tele o lui tau ia le tele fo ina le fatu e whaaro wau le ngā ruenga ua wala au ai I matou e le atua o na o le taimi ia whaafitai mo lo ua manoa E tō lua loa whakol pone. Tira mātou pito. Ai lava mo le amanoa. Ono sa. Ia o lui tau. E umalele ia le aso nei o whaamatala lui tau. Talo muna na mātou tau tuku meiri ka ruenga wha missionary. Ai ono le manu manu le taimi. I'm going to stick to the point. O le telo lui tau maa lie poi. Mātou taimi toa mātou mai ai. Oi nei ele pega sta mo e te ala tu mo se vai muti tele ile lotu e si mai po lo ma te e nan se vai muti tele ngan ki e como la no se vai no por pai o no può me audi fa pena a caramba io o se pulu loku ia pe e quala la per se algo se me la po pulu ia ma se fa tali ia na le pena ia o lui ta uma me na o ka ko ma fo ia o le mea lea ngaka I o Afrika ia o sa I e whakanikari pe au le moko ale whamanu ia o nisi o lui tau I nei o nei e te tatalo nei tangata o whaalaina e te vai fo kai au koe ki whamai fo e te tatalo I kai au e ono sa I nei tangata e whaalaina ngeri koe whai kai au le prayer of salvation e koe kaue runga la wana koe whai le si prayer of salvation ele pei tangata I nei o tangata Samoa. Tangata Samoa e whaaloano te le pea tau mea o lotu ma mea whapena o niso lui tau. E te ala koe ke on fire aku ala e moe mea uli. E ke on awa ia. E ke on awa le popole fua le kaupuri moe mea uli. E le la pela ave se ai fua le passion I amato. Ia, ato no I taimi e whaolaina ina tangata ma mesala moe ni tangata ma lolofa mo ia ia di ina tangata. Niso lui tau, tele la lui tau, e ina mona I tau pia alui Samoa. O nisi o ai, mo wau sange, ia tata noa fai mai, e o mai a pia. Ia wa sa o mea ngau fai mai koe la, ai o lo wanga lei, ma leli I toi wha amalosi mai. Ia mana tua. Ua wha amanuia mato a inga I Samoa, o non mato iai nei, e isi finisa mato a inga o mato le tali tōmura, bawen whaolaina. Ai mato wa ai, atu le ai o le tau ia lea, o le sacrifice lea, poni mago le ia. Atu ia lo, tu alo a inga. Tu alo no, tu alo tamara, bia ia tu. Liso I tau ia te au ia, for myself, na malusio tamara to a, tolo o vai aso I nei. Tolo o vai aso I nei, e malusio tamara ia. O lo wanga le lei mai lava le di. O le langi lo tato tau unga mo le tato numon. Amen. Ia, o niso o I tūle lei o iai nei. O le tele o ankos mo antis. E anko a kamalolo a makukua uma e antis a kalaka makukua tina uma e o mama.
e tau le vini kutina mama. E mama tina matutua matu e kalesia. Ia pena ko I nai tama. Ia wata ufu ina I tala wo whanau. I kawanti mai ia ka whanau atu lato. O I tūle nei tele mea matango fia na whaia lea tuai nei. Malui tau. Ia. Ai ono tātou tai. O le a whaamuta tu I isi whamatalanga. I whaamutai molo wa manoa. Wapa Yesu. Amen. No. One more. Ia vi ia le tua te tonu o vela ko I whana o pai ko isi una tātou por kalame. Ia I'll go straight to the point. O le tele o lu I tau, ia maise po I o mea na wha whesa ngai I le taimia o iai ne ngā venga mai lawe lo na amatanga. Sei le ka ia mai ia le nei taimi ai ono le uti o le tātou taimi. Most of the things and the challenges that we face, lena ta ue is sungai missionary and misi po ana le tua. For myself, personally, ia ole lu I tau tele lawa I amatanga ole ngā venga and misi po ole ngā venga missionary na o South Africa. Ia ole misia I leo na ia o mātua. O nei, o si tangata I whaamoe tele whaalangolango I ta mana tinai mea manawa. I know South Africa, yeah, then I don't have a choice but to stand up and be courageous. E whaamalosi a awa. So ole whaapetaina ia tua. By now, I am confidently say, wa angalelei mai lea tua o mawhaila vai tesa o na ngadue male mauti noa. E tua tesa mo ia lumo lea tua, not my parents. Ia ole tele o nisi lu I tau ia o isi taimi mama e iai e whaata utolia I fo ia au na lea tua. E iai ale anganga whanga le misia ai ele tamama le tina e maise lawa I taimi whapena. E iai fo ia ni whaafita uli iai. You have that longing for your parents, but knowing that God is with you and that there are people pe tulau lava ia sungai le whaapengai ia mātai o ia malfatua ko ia hamu. Wela uaia leo pai mana yo matu ye be tele ana fa na ngai iai. I know they're alone e pai na ta ono ola o te tai but they have that soft spots for all of us ka ke pia pepe ko iai o isila kai confrontation God very nice. But anyways yeah ole tupulanga tala go I Africa ole matua I te lela ole ese na matupulanga tala go isa moa le misi po yo New Zealand ma Australia. Tupulang tala mo ini. 13 years old, 12 years old, a e tala noa tu iai po se pato nunga vai atu ai. Oka, e ku mai pe ia lai ku mai lo oli mai ia oe o fia pusu mai ia oe. Vela le ngoi sa pasa oe ia sa noa nisi o sungai missionary matua I mana o mia fo le ngang pa ia. I sometimes la e ko ala ka loko e ave Singapore vangan e fai ai no what you're doing is wrong awa fa be wole mo vai una discipline mai le fani ia ole ava mole le ia le awa ia le discipline ai fa fitai tele la ila o to talo ai mai se ia ola o to ngaluenga fai there ole support in every ways. Thank you so much. May the Lord bless you all abundantly. Ele ai se tabi e te mātou, paola mātou te talo, ia maua soi fo tului, ai maise o manui o Yesu Keriso. Tau te manui ai, ia whaatai o no le tātou taimi, I ia Yesu, whaatai mo no noa. No. Matu le, prio, ai no missionary, fo I la pika tinoa, la whaalolo. Ia rakle nga whaafitai lau sunga awhiangainga ma keio ia me se fo ia la inga missionare ia e se fo ila ngona nei po whaafitai le tua mo o tau ele o se taimi whaingo fi ele tau ia ina ele ngata ele mawhitanga mo tisia ma ainga ia ai me se fo ia wo mai masani o fai langi le fo longa o le fai ona toi fei loai ia e moni ale upo stato tamana patu ia o tau a tato le toi fei loai nei ia tato fei loai le langi o le mea siri na wata ngō fia o loo
o mana te pena i le atua le langi mo tātou. Amen. Ia o tau sila pia fo i ole. Mission, it's not eternal. Mission will come to an end. Amen. The day will come when no one will do any missions. The one thing that we will be doing throughout eternity is praising and worshiping God. Ia o tangata laile o tapua i le atua. Wala na le tapua i le atua e le whaapele fia tapua. They are not worshiping God because they don't know God. And you being there and showing them the gospel and preaching the gospel to them has made them think about the reality of God. And because of your sacrifices, they have known God and they are bowing down to God. O le mea pito e sili nana mata o fie. Ai ono sa il te mire nei ngā luenga wha missionary. E le wha wawau tātou ngā luenga. E iai le aso e umai e le to iai ni kala inga koe whaia. Ia ai o tātou tūlo mo le atua. Ia matuwhatai to atasi e le atua pale. E le tangata malana ngā luenga ia malona wha maoni. O te tōlo pūlou ia te o tau. E matua i mo le atua le ngā whaafitai. Ia uma sui o le sunga le tatu te maa apostolo, wa mōli atu aile loto whaafitai. Ia te o tau no le ngā luenga i loto loto te toa, ia mo loto whaamarolosi. Le ai sese o mātou e malama lama i whainga tāmati ngā o loto ui ai. Ai mo mōli atu le loto whaafitai. Le sunga le tatu te maa apostolo, o le komiti whaafoe le Worship Center Worldwide. O se sunga i whaafea ngainga, ale Worship Center Worldwide. Tō ato mato pūlou, mōli ato mato loto whaafitai, i le atua ono o tau maringa luenga lo tō whenga iai. Whamanuia tele le atua, maua lo tau malosi. Wha toa pe o tō loto e whatau nuu le whina ngalo le atua. We love you all, we bless you. Ia manuia lo tō iai i nā. E talo atu pea mo o tau e le uma. Ia manatua o tau i talo sanga. Ia, whaafitai fo o lo whaafonga mai nisi au whai ngā luenga. Ia, mamara malama fo i manaonga o lo mana o mia i lau tau ngā luenga. Ia, la tau mawhai atu fo i mea ngā taile mawhai. Ia, uale whasosoani atu i lau tau ngā luenga whita. Ia, tu atu i lau soa i le sunga i whawhenga e samau. Ia, nā te whai iu atu sana tau noanga le nea fiafi. Ia, o tau sunga i mai se fo i lau whaafonga. Vialeri. Ya, tonu ele to tele se tala e lo sunga fa pengainga mataio mo le fatua e te nane foia sunga foi fe au lang te nane foi sengo to ina ya o so foi matua fa fine e o te faingoina o to le tala ni le wa le me monia ye o fafutai le li foi le molo to so i forsa sa le foi wa whafonga ma whalongolongo fo ia ele ngata i le kālesia i sunga i whawhengainga ia ma so se Samoa fo i o mwhaio na whafonga le tātou talanoanga ma le tātou whasoa e tu sai o loutou saunoa mai i lui tau a me se fo langona ia ma meo loutou whawhengai ma outou a outou iei le wala aua le atua ia e al tatununga wa wala awa outou ele atua oni missionary tu ua outou ainga tu ua e pele mamama e outou loto ia ona olona finangalo ai manino ale upua Yesu pe mai amu ia le fa mau na ola ona wa umala tala lei wa ole fa mau na ola ona wa fa mai na te tu mau a ole na te puile a tau filo na ola mai na te le tu maua mere vi ia le ri o lui tau fo ia pe na sau noa ia e o po mala e le sila fanga le atua te tonu fo ia o me mai na savalia lo tatu o Yesu ke riso e pe no tu sau noa ai ia mai pe fo na sau noa ia le sunga ia mate te mo sola ile fetala inga Yesu e le sili le au nai lor matai e fo le tatu nunga
o le ala fua lava lea tau te soifua mo tau sava variai mo tau au nai i le atua i tono le ngaduenga wha missionary i le nā fo continental Africa. Ia e mulinga po i le nā i le ala fua saui e lo tātou li o Yesu Keriso. Ia e vi ia le atua o le upo le fionga le atua e fa mai le tala ale tuspa ia le tusol tanielu. Fa mai o e la tau te whaaliliwina mai tangata ina ia o mai i le ami o tono le atua pe o mai le whaotanga. Mai e pea i la tau ni whetu pula i a ao le atua. Mai whape nā po i lo tau soifua. Me le fo ia malo fo i lo nsai. Malo le papale. Malo le tawivi. Fa malo le toa. Fa malo le pale. E le tau tununga. Ia. E tātou te pe tau te toe whiloa. Ai pe tau te le toe whiloa. Tātou te whiloa i umai le langi ma le ola e whaavau. Ia po i o tau. Fai o tau malu i tau. Fai o tau ma o onga tāua o atu pulanga lalawa oa. Ai arpa i o le lautele o le kālesia. Ia o lea lava o tau fōa. I lo tau soifua. E ui a ua mani liudis. Ia e vi ia le li peo na sau no fu tātou ausu. O la e whapena ona whaatali mai le langi. Ia mo le atoro whaanga ia te utou umalava. Whaau au fo i le mātou pito la au le te talo. Ia matu i atu le muri papanga ma sapai o tau lumo le atua. Ina i anga le leile atua i anu ma le manala na upu. Ma ia whapena ona lele ma lie lau tau tia. Ia u pongisau tau tinu. Ia mala malama o tau wala. Ia whapena ona whaafuru ma le langi lau tau tau wha. Ma iau tu pupu ina fulo le senga ula i le mana o le anganga pa ia. Ina ia sanga manu malo ina ni anganga. A wale atua malona malo. A le whaataunu ina na le misiona le atua. E pio na au mai ai te tono le tatu e kalisi. Ia misi fu istatu ta mau whailangi le pōlaunga. Ia pio sa whamtalanga lea vai ane tap tap o sunga te tai le pōklame. Ia o sunga fo le sui whailau tusi le tatu e kalisi awa. Ia male anganga whaalo alo lo patele mo utori swapo Yesu. Amen. Ia. After yatu so ifo ia whamanu ia te le lava le atua. We love you all. Whamanu ina le swafo le atua o no o tau. Ia. Whaise te talo. La whaise tatu talo la tuatu tunga se mau e saunia se tatu talo ia. Maltatu mo kalame ne fiat. La whaile te talo le atua. Wa e wheta lai lau tuspa ia e matango fie na wā vai o i la tō lungo maunga. O e au maia lau tala le lei. Wa e wheta lai fo ilo mātua tua i lau tuspa ia. A tu ua e mātou o mātou ta mam tina o so matua pāpine o a inga. Le atua e whaasau tua se lau o na e taui. Ma e anga le lei. O le mātou te talo leu whaaponga ma mātou whaalongo longo. I nei mori mau ma tautia ma le mana whaalia o lau fio le soifua o lau auna ia Matthew ma le whaletua e arepa i o le auna missionary Africa. Le atua mātou te whaamalo ma whaatai ia te oe. Ono o lo wanga le lei tausi ia i lato. Mātou wala auta mā ia e anga le lei ma whaawau lo whaamaoni ai maiso la wami o tonu i lo lato soifua. Wa lato tala i le whaingata e moni ma whaamaoni e le whaingofie. Awe e wheta lai lau tuspa ia, wa e pe mātou te ui le afi, mātou te le mu. Pe mātou te ui le vai, mātou te le lofia. Wa e wheta lai po i lau tuspa ia, pe mātou te ui le vanu le ato le oti. Mātou te le fefe lava i se mea e tasi. A wā o oe ma laula au, o lauto to'o e wha ma whana i nai lau whanau. Lord, we prophesy that they are well covered with your precious blood, that they are well equipped, they are courageous because of you and the power of your Holy Spirit. They are well equipped with the anointing and the presence and the power of you, Holy Spirit. Father, in the name of Jesus, let the host of heaven, let the angels, the warrior angels of God, and even the messenger angels, oh God. Lord, we pray that let them encamp wherever your missionaries are, oh God, in the name of Jesus. Let them have that courage in the name of Jesus to continue until the end, because great is that reward awaited for them in the name of Jesus. Thank you for their hearts. Thank you for the good health. Thank you so much for taking care of them physically, mentally, financially, and spiritually in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we are yailato.
Whamaria ina i o latou mātua, o latou ainga, e o mai ai le atua, ia e anga le lei mai e whamaria. Whamaria po i lau ona nei te tai o pokalani. A bese lau e ka le sia se o mātua tama apostolo ma le lolo au whaingaru. Ia iai le anga leo lau whiono Yesua wala au tuai. And everybody says, Amen. Amen. Yeah. Amen. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen. Amen. Yeah. God bless. God bless. Yeah.